Hello guys, after a long time here I'm back with a new videos. So kada way pan same ne YouTube channel along kada way pan same kurang thu kadom people jero penang ajur kiting pini nang tong ekta vlogs nang message nang wan pilo pini pakai non non beda hadi ani so pigan mati hamase ani so piglo masih di bong penjo kasan lah lang chinglu da mi bude lang chinglu mane aku piglo mati di hamase lang kang jong om thawi polisi nang tun nang lang tunon deh habis long dulu non pakai lawan aku bilang kita mi sene kau tanya ada nanya tadi buka kuda apa tadi jual lo heavy pick penangan ke pengen curi ding penangan jagat dah lo ajakan penangan kelo benti ajakan nang le rock lo deh ajakan nang le lo le lo jo hey nang le lo deh ajakan nang le lo jo jui me pegan Jume pikan deh, nak tuna jauh sinang juin je, betul jume pikan. Komen lo nak komen nak cetan lo nak pente. Bangi betul tenang tan he, ni nang wan po. Deh, jo, jume pikan deh. Jo, angke kosan lagi, pangok pik mati. Nama saya Anita so pikan po, nama sinang juin lah. Anu pikan pan ke jo. Pini kita yang penang ni ngarong ping mak. Ni ngarong pik. Cui me ping mak dia. Adim na lang ni pikan. Kata ko be is biasa soran tame nang cui penang teh. Location mang ke POPS dai thor di. Kalang ato na bang tame. Cui me ping ah. Jauh. Harnuk pikan ne bang mate harnuk du nai he mo pen na ke phere lo apa ngeng ting thur mati du nai het lo men job pini nangi juya vlog sa bang kente chingluyan lo non nai kita ang fasili tum ready to lo lasi vlog sa bang ke dan si pajut ko lo putat an so se ke me video lo chitong thunang se kardo karbiang lo kado ko beta luri reset tente kado beta dumi thak me